luluina mea uma tetele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua peso luluina mea uma tetele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule le sami le fanua o te malosi malu e pea tatalo fina upea uama ulo ulo toia o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua ia o ele mawhai ona sui alo una ia o te malosi ngalu e pea tatalo o te malosi malu e pea tatalo tali mai mato tatalo ole nei teimi mato watu e numalo wa fio e patatai atu lo wa fio ina watu e au lia mai mato le nei asalulu i mato nei manua tele program le atua mato tamai e ola whaabawalo wa fio le aise isi atua e peola wa fio e whaamamole whaamanuia mai a te mato e mato nei pokarame le nei afi afi e ia maue mato le manuia mare fia fia throughout the whole program whaafo i mato a inga mare file mu male manuia maybe ia loa fio ono Yesu mato matai lona swafa pa ia mato wole atu ai amen.
Greetings, Yoe. E na o Iova e mawhai mea uma. O lea e awai o na awe mua lava le vi inga I le tatoa tua o Iova o au I lona alofa tu noia te I tātou wa toe whaapoto mai ei tātou le nei a fiafi I le aso lulu o le aso nei o le Novema se fulu ma le lua se fulu mai tolu. Ai te me nei e te mua lava o na awe vi inga I le atua wa toe whaatasi ei tātou le nei a fiafi. Lona lua e whaata alofa tu po ia te auto ma lava lo mai mua mai. Ai watu fo le wha maalo mai wha ta alofa wha pito I le mato nei pule, le mato a wha atonu, le fionga tu le epa wha tai sua. Ia ai mai se fo I lon whai tua au le o lo mato ma putam sangi mai, ma sapoe mai matatalo mai, ia owa nei ei se. Ia owa fo nei se atu se wha sa moa. Ia, ale teme nei, again, greetings to you all. Talofa. Ia te oto umalava. O lo'o mai moa mai. O lo'o join mai. I le mato nei program. O le manua tele. Through our radio station. O le siupofonga. O le tai au phone. Ia. Ale te mene. O le asawa loa tatou vii. O manua matutuila ma upolu masavae. Ia. Taponga. Manua tele matutuila. Ua whapupuina. Ua saunine ole mineula. Ole hafoi ia pia. Manua tele matutuila. Ua whapupuina. Ua saunine ole mineula. Ole
Good evening again. Welcome back to Super 4 Alpha radio station here in Long Beach, California, USA. Ole temine, ole atato fa alongo to loa, isitato talafo, talamanea, wasaunia maisa moa, ele usoya leilua, ame sene tanielu. Let's all welcome her with her good news. Enjoy the news from Samoa. Baptine. Fatalo fatu le si fonga taia fo mai Samoa ma na tamua. Ulangolango ina malo si mo lau anga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company I Anaheim, California. Wa amatona whaonga le miliona lona lua I situ malo ai olea whatu awha matu ulewai ngā tupelo na lua o le miliona mua ale tu malo le pā. Ile amatanga mai lavo le neipolo ke te sa moli mawina ele I muli ta ia ele whaipule o le tu malo. Tu ile epasa ilele malia le ngā o ia inga matu unga o le vai ngā tupe na wha matu mua. Peitai, o le mafu angale na o le wha atua iai o na wha matu utoenga o le miliona mua le pā. O na sa tali le komiti wha atono le bloke te miliona. Ile wha matalanga o le wha o ngā ina o le lato vai ngā tupe mua le na abatu iai e lua se la wafe. O le tupe le nā sa moli mawina mai le vai pito nuu o le tu malo ma le wha moe e wha solo iai le whainga o lato fono. Peitai na moli mawina o wha mautu lava lo lato ofisa I totonu o le lotoa le e ka le sia. O le lotoa o lo o iai le hall o le maota e mapu iai tangata I taimi o wha lavlawa wha sei. O le maota nofo le wha whiangainga ma leisi maota I autafa sa wha au ngā le wha whiangainga I whaima ofisa. O le maota le nā ua toi whafo ia ne whai ai le ofisa o le miliona le pā. O le suite taifono le komiti le tu malo le pā le sunga awe lua Samuelu Enari le ana ia sai nia le malienga ma le mtanga aduenga o tinam tamaitai ile whai ungo le vai aso talwai o le vai ngā tupelo na lua le selau lima sulu wafeta la. Ma moli mawina le minister mtanga aduenga o tinam tamaitai ma le minister mtanga aduenga o tupe lau timu ia wele seva ai. Na maita wina le komiti whaatonu le toso le whaatalinga o le whaasoasoina o le lua selau wafe na ave mua ia le pā ma tuai lava o na mauai a inga whaamanuianga o le miliona. Ai o amata le whaalua isi tu malo ma whewa I pasi o whawhai ma umanga ma whaatau mai tupe o le miliona mua. O toso wilipaelo le tele o a inga ma lau ma mao la tosi o manga. O toso waia o papovi ma whai loi. O toe ina matua ma toe whaatau fo I ma umanga o isi tu malo. Pe o whaleata lua na tufafua I aile ta I fia se lau tia pula a inga. Ma mea whai ngā ruenga iati na e aile tu malo. Mai ua tofu si ai tu malo umai 50 peitai. Vai ngā tupelo na lua le pā le ua batu I ai se lau 50 wafe o le atongi ai tangata I ngā lulue so otanga I le poloketi ati na e o le miliona. O na toe whaatalitali fo I lea o le komiti whaatonu. I se tala o le tupe lea whaato a wha matua ni ai loa iai isi vai ngā tupe sa so ai. O le manulau tia le malo o iai nei e le fast ia wha mua tangata e ana le malo. E pe ona sauno le fionga mulpola I lungo le tala mua media e tele fesili e mana umia ni tali ai ua whaile whai unga al komiti whaatonu e wha matu ulwai ngā tupe mua e amata le polkalame ati na e leitu malo ai wha awawlawa no whai esu e ngalmtanga luengo tupe I le wha au ngā ino ulwai ngā tupe mua na ave iai. Inisio tala lo ofsilingia le sungal whawhenga ingo Freddy Soalo pe mata o sa whaailonga lanua leo Australia Lea wai moli mawina le mata upolo ngalue nei fi nau mo le tama Samoa. O Freddy ngalue so otanga I ofisa fa amsinonga I Australia. Na te whaalili upu matu la il fa amsinonga I fi nau fa tu la fono mo li anga soli tu la fono. Atangata Samoa ngalue fa vaitai mi Australia. Peitai. O ia fautua ina leo Australia se ifa ia male ami otonu male sawala totua inga. Talu o ia mata le CCTV al farkalapu. Mailo atuai. Le atali o savali au tafo le awala o kalapu. Ai watua ia ye leo o le tama Samoa le ana ia whao o 5 matu ia I le ua manu ati ngā ina. Finau Freddy matua le ai ma se wha amao ningo le CCTV. O le tama Samoa le ana ia whasia le pālangi. Ma ia whasilingi ai pele o le whaailonga lanu ea lea. O ta uele songa Freddy o le tama Samoa lea ua wha amawina o le whaatolu ai leo na molia I le ava malo silava. Ma ia whautua inai tangata whaingaruenga whaavaitai mio atu Samoa mo Australia. A whai atu leo iatu o e whaisau whaamtalanga.
Whaonga iai la wa ia te tau e te e ai. O na e tele ina tau le malama i le whaawinga ina mo le whaalawhina atu ofisilia leo e mawai la tau mōli mawe mōli ai oe. Ina ia whaawhaingo fie o na whaia se fisosoani ia te oe. O le mta upu lea i le whaai ungol vai asu na te nei na whaia i lava si umi o tau mawhai o fisosoani i nei ata le i. O lo atua ia le o nā whaia ni ami o ngā mātanga soli tu la fono i se tamai tai. E siliel se fulu leo le o fili e o ina whaapitoi to mai la lol por kalame o ta ua le close personnel protection. Mai le whaamtalanga whaalawa i tele mtanga ruengo leo e lua vai aso lea o onga lea. Mai olo awai mai iei ma leo e to alua mai tonga. I la lol taita inga leo to mai whaapitoi to tolu mai au satalia. O to mai le saunga le muol tangata o lo i la lolo la to vavainga. O le saunga le muol leo tangata i la lol vavainga leo. O se mta upuonga o ngai pe o na moli mawina mai whal pui. Le na mali liwai ni tangata ai sai lalo le vainga leo. O yel wha moe umane le lua vai aso le o onga le nei. O maua leo se to mai wha apto e fso soani le wha atano ino la to ngā ruenga. Ai mai se o le pui ngol saunga le mu o le tangata. O tapen penanga le mta ngā ruenga o wha anga solo nei. E mole anga i antu le pui ngol tangata usfono mai i Samoa. Ili taimi o le fono tele a tai o malo le taupulenga le tausanga fou. Tala mai Amerika Samoa mo o le komiti o mautai lua whaitula fono a le territory e atoa le vai aso e whai aisa sa o le saminga o le atoanga o le fitulima tausanga talo na whaabae le fono whaitula fono a tutuila mamanua. Peita iwa na oni mana onga whai vavale na mo onga talu e ono le lamba le se le ni e whaatino ai. I le whaasoa le fono sa la totu e se ile miliona ma le tausanga taluai mo le whaamoe lea. Peita aisa la toto e whaau ngā le tolu se la wafe, toto e aile fitu se la wafe. Ina ua tātou silingia tai fono o komiti o le tupe whaasoa Amerika Samoa. Le sunga vailoa ta amitonai, i le mta upu lea, peitai, na ia sa noa nau o atu le fonga whetalai sa vale i talavau ale ma le Bristene o le mauta tua olo mana i Fruen. I le fionga le kovana e toe tu atu i totonu o le tupe whaasoa o le lua olua wha le fitu se la wafe. Ai o le talia ne ia i le kovana. Ele mana umia awawa umalua olua tolu ai la tango e toi tuu i totonu le miliona. Tauno fo il tai fono wa tuta i ai loa fuafuanga o le aso whana o le fono ina ua le whaatanga nea ele kovana le miliona tala. O le sona toi tanga i aile mauto sui i le tupe whaasoso wha popolo na lua ma lato pasi ai lo na whaitaunga whaalua. Le tolu te si le tasi miliona tala o tupe totoe mai le tausanga whaal tupe lua olua lua e wha popo le paketi o le tausanga whaal tupe lua olua wha. O le whaasoina o le tolu te si le tasi miliona lea e au fiai le tasi le miliona mo le iupeli o le fono. Mea whale maisi mea e mo o mia mo le mautofona fo e tasi te si le 5 miliona. Whaasela wafe mo mata uputau tu la fono mga luenga tau whamlanga inga ma le whaamalo si o tu la fono. Fituli mafe le ofisa o fufuanga mo me tau whaamsinonga mo le tauia o e a fia ono soli tu la fono. 5 wafe le pulenga o onanga le meto sovaa ina ia tausia mo sta ia mana onga o le vaenga o sisi o manga. Fituli mafe le ofisa o kovana mo ngā luenga o le whale mataanga. O le aso atai au e se atoa le moto sui ma le moto senate le whaitaunga whaatolo o le pili e pe o na ta uelunga le whaasoaina o le tolu te le tasi miliona tupe toi mai o le lua o lua. Le si fonga o tai au fau mai Samoa lana whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care. Tulava i leo so ia le lua ame tanielu. Patai te le tulava mo deliver mai mato news po talafo. Whamanui ai mato umane ele na America but all over the world. Thank you so much, sis. May God bless you for all the hardship and all the hard work that you do. Ole temelene, so ole sawai loa le vio pale asao, ma I inea mato wati munga lava tau pai poisina malulu, ole ala ole vio pale asao la tau papaponga tu lapo la tau papaponga mai ai. Ia mala ma sisiva tu ai ma ol au pale asao lea. Ia sisiva mai poi auto, ia ma oele pai mai o baby. Ia sisiva mai poi mo susunga. Ia, let's go, pule.
Welcome back to Siuponga o Taiafo, a teimine o la tātou whalonglonga tuloa, i le pionga mātou CEO, a tule epa whataisua o ia la whiangai e loa ma tātou ads. Ia, ma lor whafonga sa mua ni vainga o lea fiafi, o nisi nei o tātou whaasalaunga whapisnisi, ia e tusa o le ni vainga o le proklame. O le tautua ma le aunanga a le whale o loa sa mo taua o le Paradise Supermarket and Store. O le aunanga le o lo mawai te tala mai le asonfua, ia se ia pa ia le aso whareile, e le te tala ina i le aso to na i me le aso sa. E mawai so se mea tau lima sa moa, o mea tau tina, mea tau tamaitai, ia whapena fu ili tu o lava lava. E mawai so se mea aitu apa, o e leni, o pisupo, wahu, a palu au, io e so se tu ainga. E te mau e fotu spa ia Samoa, man pese Samoa. O so se tu ainga e lenga tai lea ia o mea ai papalangi, mea ai tu apa. E leo mo se mea ai Samoa li te minei. Mo lo tu silfia, e te tala mai li tae au i le iwa, anga i atu i le ono, i le afiafi o aso e lima o le vai aso. To tonu ra o nanga, ale Paradise Supermarket o lo mawaila e ia o le vaenga leo o le Polly and Holly Fashion. Ia pe ono to tilo mai e il temnei, ia fai foi ona eval awane, e fuaina ia le lapoa o lo tino, ia ona whapea foi leo na tute sisila mai i le rio Sami, Sami e whia ngai ma le vaenga na ia o le fuaina o lo tino, ia ma sa ili loa ia se tu ai ngā style e te mana o iai mai whina ngalo iai. Malau mai i le telefoni o le fitu tasi wha 553 malu 5 o. Te whafonga mai fitu tasi wha 553 malu 5 o. Ia e te whesili mo te tai o le atuiva o li Crystal aso au. E le ngata foi lea au nanga a le vaenga muli muli o le tautua Crystal, o le Crystal's Room and Board, o fale te tele na 5 ono, o na o lo ia tausi ai ia senior citizens, so se lanu ma so se ngangana, ele na o Samoa, ele na o Palangi, iai malawa tonu Mexico, India, Filipino, o lo mwhai ona tau iai le au onanga, ia ale tome tai o Crystal, ale atuiva o li Crystal aso au. Once again, call 714-553-8570. Fesili mo le atuiva o li Crystal aso au. O le whataavale na o taavale used cars e mwhai o na mawai le tautua me lau nangalea, ia ai whalango i le lei leanga, matualeanga au credits wala au ioe i le telefoni o le ofisa 512 ono iwa 5 ono iwa selau ia po le telefoni fe avea iwa o iwa ono torulua ono 5 ono tasi fesili mo le li pule aiki manda ia po le li o George e le ai ia po le City of Whittier 11540 East Whittier City of Whittier California 90601. O le isia tatu whataavale, o le whataavale ia o le vangala le mwhai una latu whatawina, the brand new and used cars also, ia o le Aaron Dodge. Wala awane i le telefoni, lua tasitolu, walu whao, ono 551. Fesili mo le li i pule i le sales manager, ia o le li i o Brian Vaalilei Lima. O le Aaron Dodge of Noco, ia po North Corona, Riverside, o le vaenga umarina i nai San Bernardino County, ia pe o latu na Riverside, ia o le whataavale na mo utou e la taratatu, o lona tuatusi tasi iwa valu o Hamner Avenue, Noco, California 92860. Fesili wala au ili telefoni lua tasitolu, walu whao, ono 551, fesili ia mo leri o Brian Vaalilei Lima, a uman wha tautau ta vale.
Ia ona e whamanuia le ia i le li o Brian le mā ia o le a tapena e sue i le suenga urufale malua i le tausanga fau. Manuia le suenga tali. Ia o le vaenga o le life insurance pe ia ona tau whai atu tasi le vaenga sili ona tau e lusu fua maleola. Crystal we le life insurance tatou, right? Ia, lei. O le company o taua o le FFS, po le Whawhasa First Financial Security, o lana main product o taua o le IUL Index Universal Life. O vaenga ia iai tutonu ia le vaenga o taua o le Living Benefits, i man cash value, ia o vaenga ia mawhai ona e whaongaina ia langa tupe ia, au e soifua ma o wola pea, o le unique lea o le fuitautua malea au nanga, e mwhai on tātou nonoina, ai ai fo le possibility e le mwhai on tātou toe tutongia, ai sea, o au rawa tupe, o lau contribution e nā, o lo whai i masina uma, o au payments, ia ai wala awane, i le telefoni, iwa fitu tasi tolu o tolu, wha fitu tolu lua, mo nisi o whamtalanga ina ia tupu tele lo malama, fesili mo mata whara tami fatilua. O le telefoni toi whafonga mai, iwa fitu tasi, tolu o tolu, wha fitu tolu lua. Ia po le telefoni alona wharetua, le tina ia Sherry fatilua. 5 o tolu, tolu lua valu, wha ono, wha iwa. OCI Polynesian Store, o le whale o lo Samoa, mawai ia le mea ai Samoa na o le mea tausa mivela, na o le aso to na ilava, e le tele maua le mea tausami vela i le aso le vai aso. Ai na le bakery e mawhai o na oka i a au pani popo, o le hali to i ngā pani, German buns, i o e mea umwa pena, half moon pies, i le aso lulu, i a ngata mai i le aso whareile vala au, i le fitu tasi wha, 5 iwa tasi, 5 o iwa lua, fesili mo le li i mua lia fui ava. Ia mo nisi o tatou. Ia o nisi na o tatou whasalonga whapisnisi i le nei vaenga o le aso. Mani whaaloalo. Ia. Whaftai te la tulawa i le mātou pule, mātou CEO, le whionga tuil epa whaftai sua a wā le delivery nā tu o mātou bisinisi. Whaftai fōi o e umalawa lo iai nei bisinisi, business owners, for supporting our radio, as our sifafonga o le tai au for radio. Ale te me nei, o le whai loa tātou birthdays. What am I nei? A special time for your birthdays. Yeah. So, o tau umalawa nā mai lea pito lalolangi, lea corner, all over the world. Samoa, all over here. O ai lava, wa whamanuia lea tuele nei aso I lo wasa whanau. Ia, sanga whamanuia pēr lea tua, and from Siufofonga o le tai au fo ana manua tele program, we wish you a lot of happiness, we wish you a lot of blessings for your birthday vi ia lea tua, wa lia mai e oe lea le nei aso. Awa, pio nei Amerika, e oti ai aso uma. Ele iloa lava I oe, lo ulu atu, and never come back. But vi ia lea tua, he always bring us back home, safe and sound, until today, your birthday. So therefore, hey, happy birthday, Happy birthday. friends. Okay, this is a song for you. Happy birthday, happy birthday. Say happy birthday.
to umalava Sending na your from love. all of us. All the terminates, Sammy, would you like to say hello to our fans out there before we go on? Yeah, with the hi next? everyone. Happy birthday to all of you and everybody's birthdays today. We send you our love today. So thank you so much for being here, like as every Wednesday. And so later on, we're gonna show you our fashion that we brought you. And so thank you for being here. And we would like to get your beautiful comments and see it and read it. And also we are inviting you to subscribe on our new channel YouTube channel. on YouTube, Poly Fashion, Polly Holly Fashion. Poly Holy Fashion. Go and subscribe. We need your support, and so we will be grateful if you do it. All right. Okay. As of now, see, Sarmi is very grateful for all you guys' comments. Very beautiful. He's very fond Yes. of all you guys, becoming his friends and becoming his fans. Yeah, we are Samoans. But as of right now, I would like to say a special thanks to you all. Otefia Fapitai, Tele Lava Fapitoi Tato, our audience, all of my moa, my all over. Fapitai Lava Mole. Taking your time to watch our show. I know there are a lot of other things that you need to do or have done, but you sacrifice your moments to watch us and be a part of our Silver Fonga Oletai, our full radio station programs. As of now, we have a special song for you audience to say thank you, thank you, thank you Thank you. for supporting our Manua Tele radio station and especially Sufafonga Oletai our full Iyasata Itasi. Okay, boss, let's give them a best, nice, beautiful music. Tangata le tau ma fai ngai so se ahuala ele o se miti po te malu ia o le alofa o fai tino a faalia ta o tu mai o tafa tafa o le
moe moe ua tau nuu. O tā ua whapa ia ina, o malili e uma ainga. O mo o mo o ma mo a so o sau. Ia manuia ma ia maua o se whanau. Na o te mai o tapa tapa o lea lopa ma whana whana. Wa taunule wha moe moe. Wa ulawa nei mo oe. Mana tuna ua awatu ma o te toe fia. Ta uatu ma i maia. O oe lava moa u. Ta o tu mai o tapa tapa o lea lopa ma whana whana. Wa taunule wha moe moe. Wa ulawa nei mo oe. Mana tuna ua awatu ma o te toe fia. Ta uatu ma i maia. O oe lava moa u. Wa i maia. O oe lava moa u. Yeah, again, thank you very much, audience, for joining us. Whapatailava mole mai moa mai ile mātou for nei program Bokolama ole manua tele ala lea ile siupoponga ole taio fo. Yamawafia fia again, I'm saying you're very happy, you're very grateful for all the audience to say all these nice comments to you. Thank you guys. Ale temi nei ole apia ngai lota tom tato pesili. Yay! Okay, are you ready? Ole pesili moa moa. Yeah, say, you know, say complain or say pesili, you know. Yeah, I'm trying to come to you just like Jesus. He uses riddles, okay? He used proverbs, and they tell Waluatu all the way directly, but indirectly, okay? So, ole fesili la mole ne yaso, le aso ne, ole le whapea. O aso la, o aso nei, o loa, o lai whai ale fusu o e Middle East e whaonga ia missiles, whaonga ia bomu. Ia, au aso la, whaonga ia toi, o au, o naifi ia, e la le mai temi na whai eile le taua. O whaasanga tau nei la iuta, sa iuta, e fight. Ma au waanga lai ioi a whaasanga Jerusalema. Ia, o fesili la, whawhewhea la na lato tau. Whawhewhea na tau ia au sayuta le whaasanga a ngai au Jerusalema. E whawhewhea na lato tau, o ai lato au benga na whaonga. Ile taua lea au lato pasanga i atu e tau ma au Jerusalema. Ia okay, o le talio lo totono i nei, ntus pa ia. I study very well and make sure my answers are clear and they are crystal clear. Okay, so let's hear our music. Let's go. Yay.
Every morning when I wake up, I drink my coconut. Every evening before I sleep, I drink my coconut. Coconut, 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 coconut. My mama, she cooks rice with my coconut. My auntie, she cooks balsami with my coconut. Coconut, 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 coconut. Yeah, well, mama the bears it. Ole. Ia, se ono sa I mai ar tatu ua muan si sival au fai fesili e mani tale. Sorry, people. Ia, Oh, ole, Tali, I'm so sorry. Ole. Se Ia. tato pai tau atu la pole ane. o le tali, lea e au mai I le tatu fesili, ia o lo fofonga, by mouth,
le la o te tilo atu whaamalia atu le tātou langa pei o lea ua vai atu o lea whaale kongu kaku Facebook i tātou masini na o le YouTube le maua a to te leo tātou lea tali mai Facebook o lo te vai atu lo telefoni e lo iei sesi o maua le tali lea o mai ia o le na o le tali le a mai le tatu fesili fa malama lau tali fa mo le by mouth. Yeah. O lele no po inga tupe lua mta upe lusfu ma e tolu se pulu ma le lua fa upe spulu ma le valu e fa apea. Then they called out in Hebrew to the people of Jerusalem who were on the wall to terrify them and make them afraid in order to capture the city. They call them by mouth. They called out in Hebrew to the people of Jerusalem. It was by mouth. You know, ia peole Yosua le na oma fata amilo I whanaunga Israelu ile pale whaafitu tasia yo ole anga ke ewa pewhewhe maisi yo mela anga le ikaungi kaua le ikaungi kau ola their mouth they fought with they scream and hollered to scare them and make them afraid. Yeah, ole tali le na ia vatu tatou lau papa ile ai se isi o maua tatou tali. Maua tatou tali. Ale terminate ole a Sao Lois famol mole lava faatonu ole a Sao Lois tatou special dedication for Australia. Yeah, Australia fans, this is for you all. Ia tatala lau whaalogo Ia matala whaitotoa Olo uloto Sauni e talia le pai mai O lau soy puana o la upu e paia e ai le mana wa o falo I le upu mai lo fofonga le alie ua Wapai mai le malo si male mana Wa o iloa o la umu e ai le mana O la umu o le sulu I o Le malamalama foilea Io uala E fapoto ai Fatonu ai Le soi puanga O la upu e paia E ai le mana
Toe whaatalofa tu fo'i. Thank you for all those who just joined us, the Silfafonga Oitai Alpo here in Long Beach. O le temene se whapesilingia tu lava i le matou pule, matou whaatonu pena na whaaho'o le manu malo a le awhionga le a kapiteni le na malo mai Hawaii. Fesiri atu ia kapiteni ngau siri atu ia po maurantu. Kapiteni, sa o atu lo pasi tupe I le vai aso. Yeah, anyways, I just want... O le mea fo ia Kristo. Yeah. O le mea fo ia ua lafu atu whailonga tangata. Iyo e. Tau whawhetai mai whailo mai o loa maua. Iyo e. Iyo e, awa a lafa tulo, taun pa iloa mai mātou au ofisa. Ua maua, nei te e ngalo ia oi. A lei te tono le bank. Iyo e, a le whawhetai mai. Malesi fo I mea, Malesi fo I mea. O le mātou whaatone whaamaoni I o ia. I just want to show the world, you know, e moni ma whaamaoni mātou au ona I mea la ia o mea ta mea alofa. O le si mea Kristo. Mana tua foi. A e malo I nei Amerika. E mena e mo mia I le me o le Cell, o le Venmo, po o le Cash App. Wa foi e free accounts nga. Ai a lafo a fai mai lao I le Riverside e fai mai e lafo atu I le Western Union. E se furu ono su tolu ta la le tupe a ua luai. I know. So fa mole. Ale ai sau se account fa pena. Fai lau fa nau e vaile se foi. Otherwise, lo winga les mai le lua se lau ta la na le fi la foto e lau tupe. Fa mole. Yo le fa mai le tamaitai lea. Te lopos tamaitai po le mail lea fa mai. Yes, I wish it's me. I will send a thank you note to the boss of the radio and Crystal. Yes. Hallelujah. We just want to know if we received it because we want to let the world know that our service right here and our games right here e morning fa maoni. Okay. Ole foinale ole tato fesili lona lua. Whafofonga le mai lava because o le iai se suinga. Wa iai le lailo o mai tātou I nei Amerika ma mea o le Scrabble ya. O le upu e sui e leo sao atu le tuisinga atu. Ai nofo la oe ma whaasao. Pela o le Sami. Ia a tango o whapea o le misa. A tango la ia a scramble le mea e tau mai o le sami. Ia whafonga le mai lava. Get your pen ready, please. Au lea la alu atu. Ia, get your pen ready. O le upula lea la alu atu. Le la au spela atuina pa Samoa. O le... Opea ia fesiri. O advertisement. Okay. Yeah. I know you have the moments now to grab your pen and a piece of paper. Ole. I'm going to let us spell out. Ole A as in apple. F as in Frank. A, another A as in apple. V as in Victor. Another A as in apple. S as in Sam. E, pole E. E as in elephant. A as in apple.
L as in Larry. Ole la, ole le la, po la. Ole umaloa, ole O. Like Oscar. A again. Yeah, o atulesi letter ole G. Pole nga. Yeah, o tuloile I, pole E, I. Yeah, S. As in Sam. A again, as in apple. V as in Victor. E, pile A. Again, A, F, A, V, A, S, E, A, L, O, A, G, I, S, A, V, E. Yeah, yele ngoang ole upu fa Samoa. Yeah, lela ta to the best. I say you fa nga lolia tato say so eto critical thinking. Pole ale upu le fa Samoa. Ole upu fa Samoa tati la. Yeah. Ole di inga ile tua. Ime au pizza luma. Yeah. Te la tavita na siba luma ole tua. Se ale me tele se e mai ai. Mo Yesu. Le au fia poto mai. Tato si ile fa petai mua muole vina. Ya Yesu lo tato matai. Awa oia ua mafuai. Le fata sinale nei ua pai tato fia fia. Ya Yesu a fata simai. Watati mama ese e mai la usiba. Le matango fie lato wafa aola ina. Wasuia nei ole olana. Uasipa nei faale anana. Wa o fia fia. Yesu ilana fa aola tana. Wa o fia fia. Yesu ilana fa aola tana. Tamo fie la fa tana Yesu. Yeah. Siba maya. Yeah. Ese e mai la usiba. Le matamo fie lato wafa aola ina. Wasuia nei ole olanga. Uasiba nei faale anganga. Wa o fia fia. Yesu ilana fa aola tana. Yesu ilana fa aola tana.
whaaolaina. Wasui anei ole olanga, ua siva nei whaaleanganga, wa o fia fia, Yesu ilana whaaolatanga. Wa patili mama ese ese mai lausiva, le matango fie lato, wa whaaolaina. Wasui anei ole olanga, ua siva nei whaaleanganga, wa o fia fia, Yesu ilana whaaolatanga. Wa o fia fia, Yesu ilana whaaolatanga. Wa o fia fia, Yesu ilana whaaolatanga. Ia, malo ta alo, sore ka fe sore leo mai sore o kanisa. Maua tatou tali, ai whapea whainga. Leanga o le manino, o mataitusi o leta siana a watu, o le ngā e le o le nū. Ia, o pe o le whainga lava le whaifesili. Instead of o le nū, o le ufasa moa i e lo ngana le ti, o le wha seva loa ina. But, na avatu e le whaifesili le ngā e le o le nū, o lono winga o le tali, o le wha seva loa inga, e le o le wha seva loa ina, wha maruru atuai i a Margaret Wales, i a pei o lena mua mai i le tali na i le wha maruru atu. I o tātou e alu alanga o le whaifesili na whai atu o le whaifesili, o letas na avatu o le ngā e le o le nū. Lea la ua maua e le tangata o li weni tau whetee. Tali mai di Facebook, e wha seva loa inga. Ia, au mai au information, wha mon mole, au atu e mai se Western Union, e ala tu e martupe au, wha mon mole, mai se Cash App, ia, ma le Venmo, ma le Cash App, por le Cell. Mea nā tōru a o iai, ia, wha mole lava. O la ua toe whaasao mai e Margaret Wales, le ngā, lau wha mai e whaaseva loa inga. O ai lau Margaret Wales, ma le isi tangata lea na mua mai. Na mua mai lang on Facebook le sa wai ia Liweni. Liweni? Liweni na mua mai. Ia o tātou wai adu, the first come, first serve. Oh, first come, first serve. Because lo ke vai aku lai lunga le ingoa o tina leo o Margaret Wales. Langa mua mai Facebook. Oh, ia whaamamala mai. Wa ai oto o le wha mai le pule e mua mai le Facebook. Au ai a lai tali mai Facebook. Yo o lai wa mua mai I lo le YouTube, you know, I kind of confused how would we know which is which and who was first, you know, but lailo lea mato pule. Yeah, wai la loa malo a CEO. O Liweni, tawhete. O leo tole vai a toi la e ingo. O le mo o le telefoni. Yeah. Yoi, pa le telefoni o le YouTube nga. Ale au vanga ia lawa ku mua la saule weni ya oi I lo telefoni. O feme no foi tama ita ilea. Li weni fa mon mole po feme na. Ele no foi. Soli. Li weni fe no foi o e fa mole. Ja, ona. Liweni. Liweni tawhete. Tawhete.
Yeah, o lai lai kong le YouTube lang o lai fa mai o le on mai le Facebook because I don't see her name on the board. Le sa telefoni mai. O so tira ta telefoni. Oh, so the California la lai sa wai Okay, yeah, o wai ai le mato faton sili le tali o le tina lea po le tamaitai lea liweni o ia lea na mua mai lava o lan tali la na sau i le telefoni o la mele sau wai kali lunga i le board le mawhai. There's something wrong with here. Ele o ise le out le Facebook ma le ele o sau ma fo lunga i. Oh ya. Ia, fa marulu atu, ia o tō wawhionga uma nā lai nai sao lau te watu sao mai isi, o isi Anne, lai wha o ngale Anne, but I did not mention any Anne o le ngā. You know, ia, fa marulu a paulawa me wo o aila o au critical thinking I mea upu wha sa moa, ia. Ia, Oliver Yaso le o wha pēnā lawa le whainga o tātou pesili, lo iei pesili wha pēnā, unscramble vai angale you say tato critical thinking ma it's like fun, you know, to play that kind of game too, to learn your fasa more too. Yo lona winga o le vai angala ingilisi le lo upu fasa more. Yo lona winga you need to learn Samoan and learn how to spell Samoan words so that you can win also. Yeah, fa mole lava Fatonu Ole Atova is a best dedication song for USA. Yay, USA, this is your special song. Thank you for watching. Money
Tasile tino, tasile loto e Paulava lopu fa'amoe moe oe E mo o mia oe O lou taia o manino E mo o mia oe Pe a vai vai lo tino O oe o lo umano si anga A o mai o aso leanga Paulava lo fa'amoe moe o oe E mo o mia oe O lou taia o manino E mo o mia oe Pe a vai vai lo tino O oe o lo umano si anga A o mai o aso leanga Paulava lo fa'amoe moe o oe Paulava lo fa'amoe moe o oe That was a beautiful song, very Yes. lovely in a rainy night like this. Wow. Ia whaptai tele tu lava ele mato whaatonu ele whaawhiawhia atu o tō uma USA with a beautiful, lovely song. Awa ele o au e whiwhilia ina pese o le awhionga a matou pule. So, thank you very much, a whaatonu. A whionga whaptai tuile epas. Whaptai sua awa nei musika ma nei a. Ale temine o le alu watu lo tato pesili lona tolu. E whaapea. O le ale ingo le nuu lena whau. Le nuu o Israelu lena whau. Na umalona whau le nuu te le lava lea. Na tuu ai loa le ingoa whaapitoa. O le ale ingoa na whae ingoa ai le nuu lea. Sao tata musika wha mole mole pule. If feeling hot, ta-ta. All right, ta. If feeling hot, ta-ta. Yeah. Rain up, rain up, rain up, rain up. Here we go. Rain up, rain up. Come on. Rain up, rain up, rain up, rain up, rain up, rain up. Here we go. Rain up, rain up, rain up. Yes, sir. Imaro fire.
as of now, Sami, you want to say something to your friends out there while our CEO is getting something together, the answer? Yes, guys, thank you so much for your comments. We really appreciate it. And thank you for being here and always say hi to us. And so we are here for you. We really appreciate you be here every Wednesday. Thank you so much. God bless you, and we love you. Yeah. Leo te vai atu. E li maua tatou tali I tangata I lunga I tango e su e anera o tusi pa ia I le e sikielu e fasifu marivalu. Mai kao le e su e marifasifu walu na I le tali whawal mole. Ia pe o te pale le au mai le tatou whaifasili fasifu marivalu. A olona foi upu e tolu se fulu male lima. E leo iai se tali e sa o se si o tātou leo I ta e o tali e mai I lunga I e leo iai se tali o sa o. Ia, Crystal, whai aneta tātou tali wha mole mole? Yeah. Tō te mana tuaina o loo iai le big city lea, lena pausia, I ngoa I e se fululua o le au Israelu, o le Naphtali, all the 12 tribes, umalone le pausia o le nuu lea, the big city, na whae ngoa lo la ia. So he was just telling you the answer to this question is found on Ezekiel 48, verse 35, the last verse, which says, "Ala makakekele maya, makakekele koe le fai mai." The Lord is there. O loo fio ai le ali. The Lord is there. O le nuu tele a ai tele a lea whau e le au Israelu I ngoa ia ale e se fululua a le whanau a Iakopo. Na umaloa whau sia le nuu matango fieloa. Ona whai ngoa I lo le ngoa lea. The Lord is there. Tuspa ia sa moa o loo fio ai le ali. O loo fio ai le ali. Ai sea aua o le whanau, le nuu le atua, I ngoa le nuu le atua, na whausia ai ia, le kona lea, le wall lea, o le south, o le east, o le north, o le west. Read Ezekiel 48. The last verse. The last verse. The Lord is there. You see? And I even highlighted right here. Zoom in. You see my answer? I brought in my brand new big Bible, and you will always see this every week. Waiaya le talie o fesilie, ya fesilie e toluia, o le asau mai tus paia. Ya o le si fesilie o le asau mai I letters po mata upo fai o mata I tusi ese. Pero le malo ai le tamaita ai le ya ole fa seva loa inga. Ya fa pena lava me la ai tato pesili. Ya. Ya. Fa malu ya tu ato ya te oto. Ya so se so e to tu spa ia so. Le maua la tātou tali lea? Ya. Malo Cristo. Malo Cristo masami. Ia. Ia la toi whaaputu foi la e tupe le vai aso. Ia, ua nā o le lua se lau tātou pei au te nei vai aso, sa ta tau na ono se lau. Ioe, ia leo le umalo la Kristo. Ioe, awai foi lena malo mua whaatonu. O...
Ia ua ngalo. Liweni. Tawhite. Yes. Tawhite, it sounds like a Manua person. Maybe. Yeah. Ia ole te mene ole a lato le tō pese papitoa le au New Zealander. This is your special song for us to show appreciation for joining in our program. New Zealand. This is your special song. Move, Sammy.
All right. That was dedication. Pe o le tau complain mai le fai metia ai pi tau ese fesili ese tali. Whawhena ese o lei tonu tu spaia, that's why I brought my Bible. If oile na vai yeah toi patalo fatafoi ile neve temi. At this very moment we like to say thank you for all you out there joining us, our Superfonga Otao for radio station. Thank you. At this time, that was a beautiful song for you, New Zealander, right? All right. So, I love le apa pe yese complain ifasili. Elesa mela at tau ai fuan complain. Awa. O fesili la ye tonu lava ta usao mai tu spaia. Ai tango light pai taule tu spaia o le fa malau atu ia tusi. Na o le katangata lai masani tu spaia le complain. Au o le complain ia o le te me tauna so e lo tusi. Le fionga le tua. Moi loa. Ia a o tali umale tu tonu tu spaia le faia ni tali. O tali tu spaia. Ia o wala e te complain. Ai su e tu spaia sole. Ola te me nei. Wo atu nei tātou o le pesele nā na tau whaafonga mai ai is a special dedication for all the New Zealanders. Awara o lua tu pese Samoa, la tu pese Australia, because Australia was the first one. Ole te me nei. In between ala ye se pese lua tu foi mole a vaenga le sapani. Okay. I know there are a lot of fans in Japan watching us. Thank you so much. And you will. Thank you, Japan. Yeah, Japan. Japan. Yeah. Sayonara. Okay. Ora te me nei. What my ne tātou ile series. Pe ona o whai atu o tau. Wa teta lai mai lea tua. Ia o walu Samoa. Ia o walu savali vali i to tonu. I e kale sia ia e fitu. O e kale sia ia e tausi sa pati. O e kale sia ia e iai ia lato plestene. Tofu wa e kale sia ese. Ma lato plestene langa ese a lato system. Yeah. Ole vai aso la lea te le loa pena e mata mai. Ole vai aso le sa amata ile series. Ile au e kale sia mua lava ale SDA. Ole teimi ole second series la le la o toi tato faso longa ole reformer. Umalole reformer. Ole third series ole e kale sia lea Vili, ole kale sia leo Vili o plestene I Vaitongi. Ia whaaso solo to yala ia ile e kale sia lea Mose Wales. Ia Ulai. Ia male e kale sia lea Sistak. Seventh-day Adventist independent. O e kale sia umala ia e independent. Ese ala to foundation malako system. Ia ese foi lato prestene. A mela leo o te whaia tuai e ole is a mission. Ele te a wina a o ele tua I to tonu o Samoa e sa vali I to tonu o e kale sia ia e fitu. Pe na a wina le tua ia Ioane le whaalinga the Revelator
sa vali to tonu kale sia yaso fitu yasola in the biblical days. Yeah, ole wo atu nei la tatou ile whaasolonga le ekalesia lea na lona lua na awina ia o le atua. Whawhawhanga mai poi oto. O te le loina nei ekalesia, o te le loina i lato tangata. Wa le wana usawa uia i nei o lai titi. Ai wha mai le atua, o e te popole, my beloved daughter, I will walk together with you. I will show you. And I will show you the presidents, their leaders. And do not worry, I will be with you. I will walk together with you. Yeah, well, umanela le ekalesia le SDA. It's a conference, ekalesia. Wo atu nei la ile reformer. E ma le lava le awala le atua na awina tuaima. He put people with a fitale mai le atua o te awina atu wo a angelu wo messengers. It's a itai oe I le corner from one point to another point. Yeah, ma le lava le te ina le atua. Ya te au lea ile ekalesia lea a reformer. Remember, o lau te whai atu tono ia o te au tau. Na o fia sau, na o tau nuu loa, fia mana o lava e reveal ya uso uma ma o tuangane uma le mission lea. Ai wha mai lea tua, no, not yet. At my perfect time, my time, your time to reveal is not yet. Wait until I tell you. Okay, now is the time. Ale umale masina. Now is the month I was born. Fa fonga mai lo la o to. It's a tau ona umale tau sanga wa uma le series e kalesia e fitun awina ya o le atua. Awa e yaile me te le o le atupu mai I tua atu o nei e kalesia polemisiona na awina ya e le atua. Okay, ole lona lua la o e kalesia o te leiloina e fa fetale mai le atua. Oa e se popole la ua fine. I will walk together with you. I will show you the people. I will send you messengers. Ia, wa umanela le ekalesia sfitu. Lau te ei la o hotel le tustala. Eila le pol na au te le ialu manua. Sa walo lo ta avale, I had freedom. I was free to browse around, look around the island. Ia e ngata mai lava I le whale mai le o le whale oti. No o la ia I le afiafi o ratu loa uma sa pate o walu loa I le whanga alu hospital. Ia o latu loa ia pe o tale balu pe o tau whaisina lewa o le po. Ai wha o baka loa ta avale au savali fafo. O latu loa. A loto tano lava au I le potulai e whai ai a loto a inga ua mali liu lata tangata I ta lange o mea o whio, le potu au whio te ai tangata. Ia ulato ai o tilo o wale to tono. Ia o nofo ai tua. O tilo mai pe lava ma se va ainga masani ai e whetangisi tangata. Ia o whetangisi a tangata. Yeah, well, while observe, made my own observations from the back seat. O whapea, yeah, o I observe, o le tina matua no ya Maria o Maliu. Yeah, o vai, yeila le tama loa, e pa ea pisi apakasi, ai polon to lua. Yeah. O patari ala ia le umi lola e pe tose pulu minute ai uma lole oti le maliu lea ngā solo uma tuara I o tangata I whafo. Ia oa la le tangata muli lava na o alu ese ia alu le whaitu toa. Ai tilo mai la ta ma loa lea. Le to alua le lo matua le wa oti. Whai mai po o aila o ngoa o whatula ia
Ola ungoa o le atu iwa o alii Kristo aso au hao te sau mai manua. Ia pe whaalonga mai le tama loa pe ese e isa o accent pa ana le pe le o sa o ele o wa o mo e late manua pe umai e whaalonga mai le wha Samoa. Anyways, pa mai o tama loa o tae au o ia o au o lo to o lua lo maliu. Ai a foi nale mana o au e val au lia oe e saulau e kare sia. E mawhai lana e sautai au e a foi nale e piki a o e tā o le mato loto. Ia, wo umanei tangata e nao maa uale tutu le whari tutoa. Ia o whātulola i e tamaloa. Ia, o tāngaloa a vela o telefoni. Ia, o le sao. Ia, whātuloa tamaloa lea o lona ingoa o ake. Au whātuloa tamaloa lea. Ia, o le ala le taimio te sau piki, a o wheme piki ai oe, ia whamai tamaloa. E sau le, i le whale mai e piki aina ia. Ia, ia wa ustai ala i e tamaloa Ia, o sao loa piki kamaloa lea, remember what God said, o te awina atu, ia au nei a te oe, e tai oe i lea kona, ma lea kona i te tono e kare sia i e fitu. Tō te iloa, o le pinangara moni lava lea tua, le tamaloa lea, wa tai atu ia te au. O po lea tua, wa tai ina au i te tono le fale oti lea, e meet le tamaloa lea. O le tamaloa la lea, na ina au i le lotu le e kare sia pati lea, a lea whiunga lea biliamu maa foe. Ia, wo walu loa maa o le lotu. O le lotu la sa fai oi i mela i le whare sa le taputimu e anō o le lotu maa mona ai tala mai la. Ia, o le whare sa la, wa watu nei, ka le kumu le loko a le sfaife au lea biliamu maa foe. So te loa le mea na taita ina ia au le atua. Ole the way they worship. Na mana o le atua e ave au to tonu e kare sia lea, ia pu e mai the way they worship. O latu le to tonu e kare sia lea, o nofo, au au e asfitu. A le lotu asusa lotu a maa foe, William maa foe. O latu lau nofo loa. O le whainga lare le lotu. E nei a tele, e pepese ia, e sisiva e ale tu la atoa e pepese, sisiva, alleluia, glory, alleluia, glorify God, praising God. Ia loa pespesenga ia. O le mea la wo wofo ai. Mo le mafo anga tonu lava nana ave e o lea tuai to tonu le e kale sia lea e o mai e au. The way they pray. Na loa sisiva ma alleluia ma also ma fia glorify God. Ta mai loa le mu lava, it was a soft song. Ba ai la le tele o tangata. Ua ifo o mai lalo. Ua ifo they all bow down. Ona fetalai mai leo le atua. Whaapea mai. That's exactly how you want me. People want people to worship him. Ole painga tonu ana, ole awala tonu ana, mana ole atua, e alua to tonu le lotu lea, ale whaife auloa maa foe, ia oa ina mai ia, e whapena le mana ole atua, ia o ta talum o worship atiana ia o wifo i lalo. Awa sa o walu i Yerusalema, sa o walu i Israelu. Na avea o le atua e wha mata. Le teime lea ifo o mai tangata. E malu i o Israelu. E ifo o mai tangata i lalo. A o spulua e paka ka avale. You know, ese mana i o tangata wo ai e paka ka avale e o ifo i fafo. Whai al tutalo ia.
So anyways, o le mea tonu ana na a wina ia e lea tua ia learn mai le mana o lea tua ia pe ia pe le lalo langi ia pe o le tuenga worship lea ia to atuli ma ifo ato vai nem to fai tau tu spa ia e ifo a ngelo lea tua ele na to atuli e ifo I fonga pela o I fonga a whaia, I fonga tangata Samoa. E meaningful, ao atu ele se I fonga, ele se mea e moa. Ao atu loa e whaile I fonga, ta ua la inga lai le whai o le I fonga, le pō, halu le ao. E whapena la le atua, e manao le atua I tato ifo. To o tuli mai ifo. O le mea la na o iloina. Na o learn mai loa la. Ia. Ua uma nei la le loto. O walu le fale. Ona pape mai lo tama loa. A fo inale. O feme la alo e lo ta avale. La wala o hotel. Fa mai le tama loa. E a pe a tau e tie. Ia paku. Sure. Ia. E alua la o loto ile loto le kare sia le lana fa mai le atua ia ua le fa pena le tatalo at o au le fa atonu mai le atua e fa ila ui fonga ia na ia pe tatalo e fa pena la ever since that day na o a mata lo Warri Hotel ma wi fo fa pena e o mai nei la le taimi nei e whapena o tausanga I le atua. Mai whamanuia tangata e ifo I lumo le atua. O tangata o mai to tuli ai ase tangata e ifo. That's even you went further than just kneeling. E meaningful le atua. O le mea na, o le mea la le na tupu. Wa mao nei la wati e tie. Wa alu whapere tā vale. Wa fia wo lo tama lo le ya ala le tanunga lon to lo ya ma o lo la ile $2 beach le la le lo mo to e o ninga le $2 beach ya ma o to e lo o fa to lo la ya tama lo le vai wa muso tama lo e alu wa fia muli lava ya wa po le me wa ta le pela ka sfulu lo ala ngo fongo fale lo makua ma kapili langa ili o fa atu loa ia la ta afe lai I fa maile wa le musu tamalo e alu ia wa mama o fo ele tristala fa mai tamalo ia ta o momo I o fa ku ia wa le ia ma atu loa e saule lo matua fa mai ia o fa me lo mai ai ia ai fa ia tu ai a pepelo kuai ake ia o ma mo sister o la new sister le ko asame Amerika o ia ke ngo fo inga ia o la me ki lu manga ai o le manga fe mo se me mate mo ai e aru la sister le e mo o lu pe se poti ton ia pa pena lava pa mai le lo matua ia saula oi ai tawe mo le pot alifo o e kakia ifo I lunga le couch ngale ia uma loa la o lo le isi aso ia fa pe mai lo le tama loa le o ake ka hoe a fo ingale au wa tua o lai vai tu matanga to $2 beach it was so nice beautiful romantic e la le papa lai kalaku aku ia e kanga e kai ele I lo loko aku a pele sami ia le se manga ia ka ele lo le papa nga ia wa pe nge la le sami ia fai lola ia ake se ma o so ale fa ave so to finish fa ele le sami so I put on my one piece swimming suit ma o lo ia wa leila ya o wa tu iluna le papa ya le kamai papa nga ku ai lunga ai oso mai lalo ya oso mai
ai catch koe e kamaloa o ake ia. Yeah, you know, and I held his neck. Yeah, uma wa whapenga la. Yeah, palo ma le kisi. You know, yeah, wa whai lava mea whapenga, wa pe o le boyfriend ma le girlfriend. A o lai kai au e kangwale lo makua lale e whaakali mai le hoki. Yeah, you know, mea lava na fix up e lea tua. Ia o ia o le e kalesia me le e kalesia. O e kamaloa la lea, una whaongai lea tua. Ia o ia o i te tonu o le reformer. Okay? Wa wa atu nei la lo matua. Oe, ese ia mea. O lau wa kisi mai ma o popo mai, you know. O isi teimi he carried me upon his shoulder. Because I was very small. And he's a big guy, very like a football player and very handsome. You leini pea. Ya sana pona ai laile uma tanu lan tolua. Ya tiro mai lava wa leva wa dark alaka skin wa leva ka ele se ma nei o le ka ele male kama loa wa ko lako ngai America wa leva na foinale na le sa tolua. Ale wo lako alo lo kama lo aulele fai ka elenga. Ia ma fai ia opo ponga ma kisi ma penga. Ia le loa mai lava. O lawa o lae kilo ko le lo makua. Ile binocular. Yo wa peola ia we. Ele. O lae ka hakara kilo mai. Ia o fatu le e ka o wa ika le lo makua. Lo kilo mai e le binocular la le o kilo ia papenga le lo makua. Ma mai lo. Mai lo la matua. Kristo. Yo nge ya kai ele whaalanu. Ngolua mai le ngai. Ia maoloa whaalanu. Ia o mai. No whakulo makua. Ia whamaila makua. Whamakala mai nge lava. Who are you? Ia o whakulo la ia. I am sorry. I just arrived from the state. Whamaila lo makua. Langa lengi kenge mangu ai. E o mai e ofu ka ele whapenga ama. Malisi mea. Mawha mai ngea o lua brothers and sisters. Alo wa ai aku. Kua le brother and sisters ya winga o lua ia whai. Wa boyfriend ama. Are you guys newlywed? Ai wha kua ia. Le ai. Ai wha mai mea ka la a ake. I o lela ma whai poipo. O le mea ngā ke le mga awa ia Kristo e moe ma oe a ngāngei. Ai mamo moe. Ia wha mai le lo matua ia. Maua. Ele o ele. Leo ke vai so o amalo ko lua lo makua o whaakali le pasi whangongo. Yeah. You know, I already knew. Ele lo matua lo o kile. Ia whai au whakulola ia. Kaukara sao, you know. Ia, kaukara sao lo. Wa o whakapa mai ngei la le kope. Ia, mai ngei la kope ko kongi le poko au le moe ei oe. Ma oe ma me ai e whai ea. Ia, mai le kupe e fika mai loma koe. Kou se lau le kupe. Ko a lua aso. Ia, o whai lo ia ake, wa ai. Le ai sa o kupe. Wa lau kupe. Aia, pa e anu meska kupe. Wha me lo lia ake. Ia, lela walu le kango lo ko o lua. Ia, ma mai se kupe kokongi le lo makua. Ia, alu lo ake mai kango long ko lua. Ai sau leo uli. Nga le kol se lau lava le kupe a lenga whamele lo makua. O le kupe fo inga nga la kua i maake. Ia, kukuli lola ia ma e lo makua ma ua. Ele ni a oa kula solula i se kupe. Ia ele o lua o ese muna o fale. Ia ole aso ala nga whai lo le tonu. Wa umangenga kango ia silo makua leo mawia. Whamai lo ake. You know, I'm so in love with you. I'm fine kao e ngofo mako whare ia ua. O whaku. Oi, ia, okay. O tote loa la. Ole ave loa la e au ia ake ua moe ko kongo le whare lo makua lea. Leo maliu. Ai le a kole vai aso. Ai o lo le sa pati.
Olo sa pate o atu lo li sungali. E piki ake. E ave e fai mas uso asiasi ili reformer. You see, you picture this, how God used people to lead me to one church to another church. O aku lale ngali ili o Samuel. Wa piki ake. Ma piki ma o fai atu. O femela ala o elungali ilale. Fa mai kao o le loku reformer. Oh, ia wa lei. Ia wa walu ala ma o osa kong le truck. Ma ko wo loa. O ina la na awina ia o le tua au i to tonu o le reformer. Ia, wa lua sa pati, wa unofa nei le tamaloa leo ake. Because o te tatalo le atua e sis your will. Ai lilo I tangata. Wa whaangai le atua ia ake. Ia ave ia o te tonu le reformer. Ia, walo nei ia o le reformer. Ia, na iai le piano le little keyboard. Pawana me na walo mao ngai Amerika o le ato pau. Ma lau keyboard. Because I knew that I'm going to have to play for a church. Yeah, o walo ma ave lau keyboard. Yeah, me to le ekalesia reformer. Ale te mi nao lau iai le plestene I upolu. Wa le branch I upolu. Ale Grand Sabbath branch. Le lai I fale niu I tuo ko ngā whai ma menga I le loi fo e pasi ma lalo awala. So, tolu lova I aso. Ai fo inane latu loa I le plestene o President Pasene Wiley. Yeah, latu loa ia wa maaya taita wa meet ia o ina lava lana mita iva ai mua. The first time he saw me, he really had deep passion for me, you know. O ia o le plestene. Ia, o lola ia whamai, ia o a ole la uaru I upolu. Ai sa uni oto e o atu I le vai aso le I upolu. O le fono lai au a toa le reformer e o mai e uma o bane Australia e o Palangi e o mai wa lato he kore ina. Ia. O lola ia e te tongi la le au lotu I mato pase se uma wo uma mato I upolu. Ia wo alu ia ma. Ia o latu lola ia wo fai loli pato nunga ale presene. Ia o uma e kalesia I le pasi pai. Au na o au. E alu nga ia rent mai le kavale. E ave na o au o le malo. Ia I was kind of confused because, you know, I should have went in the same bus too. Ia, mai lore ta avale o so I lore tono ma o lo ma plestene lea. O lo ma le plestene lea, ia ave loa, like I said before, wa ave au fati te lunga o atu le waterfall. Ia o na ina fo ila. Ia na ia fo ila le easy episode nga o le romantic episode. You know, it was so romantic to watch the big, beautiful waterfall, you know, under from the trees, you know, it's so peaceful. Te I lava wa pio fa pengale ka vali I laro la au ke kelenga on a dirt road. Ia e ina la na, ia na whainga na attack ai loa au ele te apolo, ia o ina na fall in love I lo le whaiwhi au. Ia, o ngā ke I lawa wa opo ta I te whaiwhi au. Yeah, that was number 1 episode. Yeah, wa la ngoto le la ai whamai whaiwhi au. Yeah, o lai whaatali mai man lava pālangi ma tangata lau lotu. Ia au o whatu yoe, o lea mea oe le whai I. Yeah, ai whamai le a whaiwhi au. Yeah, ole mana o mai o I lunga I nei. Ia o wa vea le na le te ta avale na. Ia ma mea wa in love I fo le whaiwhi au lea. So it was all God's plan because
ole teimi lena ia i nei I upolu. Sa tupoila le afea lea. Ia umaloa toi ta ape le pono o walu I upolu. Wa le whaanofo loa au I o I le whale a ake. A whaula o whale o te nofo ai. Ia na o wa le whale sa mo wa whaule e ka le sia. O whaanofo loa o te tono le whale lea. Whale la le e nofo le whaife au. Le whale palangi. E renta I la whaife au lea ma whai loto e ka le sia lea. So, it was to make a long story short, it was a long love affair, you know. And I believe it was all the plan of salvation because ole affair o male pastor le plestene le ekalesia le. Pe ole affair like ole conception of a new child. Pe ole fa na wina ole ekalesia lona fitu. Ana le ai ia le affair lea. Ele ai se ekalesia lona fitu. Au a vea le affair lea. Ma ua vevesi ai le ekalesia le reformer. Ua spiliki ese ai ia le ekalesia lea. Tai to ina le ekalesia lea. Wo ese ai wo I vai vase. Ai tau loa le ekalesia lea. Ole IMS. Ole IMS la. Le la tau whapoponga ai. Ile vai aso lea. Le reformer, it was a very special, very important mission for me. It was a long affair, many things that happened in that little 3 or 4 months. Sai ua na te ai le whaife au lea malona to alua. Ia, e te le I whai atu na o whai atu lava le tina male tamaloa ia paso pasene vai o te le I sau e whai poipo seisi. No sale misiona. A le la ua whaptai le atua ua vea umane mea ua sawaia o te tonu le reformer. Reformer is one of the 7 churches that I have to go through. Yeah, well, in lava tamaloa, waile ke kwale ke ale kamaloa, wa whai reformer, e a amea tu ai maua, e wha matala e au, pēna whai se maa whea mai le plestene, Ia o au te lofa uma le ekalesia, lofa ngia ia au ekalesia. Ai lo le leia tangata ekalesia lea. Ua pio le whaife au, ua pio le plestene, ua o le teimi e whaate ai le whaife au lea. So, o le mela na tupu, a ame mai loa au, maa ua, aele I alo le whaife au. Ana o au, na ualurola I le board meeting. O inala whaamatala mai loa le ekalesia. Whaamatala atu ia au pena whaise maa whea pe ma. Ia o tautara sao. Wa o lau iai pālangi ia ma tangata o ma malunga. O le ekalesia le reformer. So, o whai ai, o atu te popole. Po ato pesili mai. E whai a o le tautara sao au. Ia, o le mea la na. O le teimi la papea o le whai le poe. Ai te ua latu whaiwhi au I o le mākeki. Ua piki ai au. Ia, ave loa au le. Ua whakaele le little waterfall. Ia ma pe ia o le teine male teenage girl and teenage boy. Kua le ai ma se ke al whaiwhi au. I le port lai. Ia ma makangaka maurulunga ma le ekalesia. But he told me that he was very in love with me. E oi popole fua le board. Yeah, anyways, sa umalola le next day, sa walo I le lotu lea,
Vasili mai loa la po le ame na o le sauai ana po. Ia na u fai sawa ia la ia. Sa latu le plestene piki au ia mao loa kai ele le vai kafe. Ia le manao ia sau langa lai loa ia me la tupu ia te ia. Ia o na la le pona. Fai loa le tonu. Fa pea mai le tai le karesia lea. O ia lewa tau karaka o kau sa o Kristo. O le a inga nei. O le a o ese ma le reformer. O le a o la a fai le IMS. Ia mato o umala ia o la ke mole le a inga lea. Fai le IMS. Ma o lotu ai ina le IMS. Ia ma lolo e a ua fio lolo le e kalesia. Ia o fo i loa i tutuila. Ia ole e kalesia la le IMS. Tusa o au sa faileleina, o au sa fatinaina, o au sa faileleina. Wa a toa ai le fitu le o e kalesia. Otherwise, ele uma lava la missiona until I walk through the 7 churches. Like I said, something I'm going to reveal is going to happen to Samoa after the revelations of these 7 churches. Okay? So, ole mea la lea na moa, you know. It was so hard for me to overcome temptation because I was lonely too. And not only that, I knew it's a mission. I knew in the back of my mind I was not going to marry him because he has a wife and kids. Ole mea la lea na unofo ai to tonu I nei, I le whanua la lea. Walu atu lola tama lole o ake. E a ame mai au. E mai e no nofa ma ue il whanua lea lana whare wa o ia lawa il whanua lea. Ia. Ai musu lea karesia, musu le whaiwhi au. Ia, o whātu loa, ba ai. Alu ia e nofo na o oe, laua maua la o whale, laua whau la o whale. La o a una o saule misiona. Ia e alu sa maloa ua kangi lava. He was so in love with me too, you know. Ia o olo the next day. Alu atu polis ta maloa ma vatu whaatau ngā mea ai. E asi ai au, I ta tonu e kalesia lea. Ai o ia ua whaatonu ele bles kenge ia kama ole loku lea. E kukuli ake pea koe laku, whaasang koe laku I loko ale loku lea. Ia ole meana na tupu. Laku lois kamalo ake mai whaakaunga ia e whapea mo au. Ai ngofo kamalo loa ia wa pelu. Ia mawhai ia ma threaten. Ba ai, a koe mako wa ailo ia o e sau. Ia le afu le oi. Wa sasa o e koe sau ia Kristo. O Kristo la, Kristo mako. Ia, ngā lua wa kangi lava es kamaloa. Ia o whai atu ai, bai ole popole. E wheka uika ue I whangakongo. Ai se moa mai le kari I le loku lea ngau sau e. Ia le mea ngau maafua ngau sau le loku lea. Ia, ngau ngofo la ngā I le loku lea I le kolo maasinga. Ole mea lawa tupu. Ua whaina le wo nei le teimi o te alu ese ai. Ole whale tua le whaiwhi au. Ele le I o se whine. E whaamaone se whine whai mea ai son to o lua. E whai lava le awhea ia a le pleskenge ai ko anga lava. Ua I loa po I le whale tua. Pe e loa lava au e loa le whale tua. Le awhea lea. She held her patient. That's why I knew then she is a very mellow, humble woman, very good woman. And that's why I told her, I will never marry your husband. I'm here on a mission. I will never marry him. If I may santo lua le manga o ia, pasene lua o Amerika. Wa lofa I e fia ngofo ia oe. Ia o whātula ia le ai, no. Ke le I sau e whaaipoipo se kangaka ma ave Amerika. No, I will never do that. Ia, ole mea la.
ole, a ulatu e isi teimi, a walatu e ka ele. A ulatu e ka ele, ole e se sepe la le vai, le vai e ia. Ia le vai ka ele kokongo ma le toilet a vatua auto. Ia o se la kemi o ke ia o ke lako la ka ele. Ia, I remember when women, when we bathe, we take all our clothes off. Ia la wa neke ka ika ma ngai le malu o le vai wa po le mea. Ai ke lava ua. Wa hopo aku wa ele paipe au. Iko kong le vai ka ele. I say, oh my gosh. Yeah. For me, yeah. Anyways, we did every love making and all that. It was like back in Hollywood times. So anyways, it was a long time affair. Lot of things, important things that I encountered in this affair. Ia o le si teimi e muli ia o whato nuna whamai. Ia le la ta o ke la koe piki oi. Ka ola e vai ko I kei la vai. I me lai whai ei sami, leile sami. Ia o I nā la lai ai Lover's Lane. Ia o maa o ai whai ngā pe wha akele ngā maa o ai. Ai ola le daytime. A wā le wha kari mai se whinga le whale. Ia. O le mea la asa wabali, e loa uma koe ngā ka pasi la, vai loa le ngoa le ngo. E loa uma aka ia, le ples kenge la usa wabali aku o laiko, ai le loa e au ia. E ke ilawa wo le siasa whai mai, e le o e le anga loa o, sawa le vai lungo mongo vai loa, mali whai au, mali ples kenge. O whakule ai e le oa, ai te o wapea wika whewhe, o le waki kilo mai ka ngaka ia. Yeah, so I told him, no, I don't want to go there anymore. Enough is enough. But it was so romantic place. And la le aso le auli, pio le whaafiku e nga oai. La le auli. You know, ia ua maanga ia po ila ta oto I lalo ngiu ma whaai ma esi, ia, you know. Ia ma for inga ulengi ofu ia you know make love ia pe o ma lole fa akolu wakafia ai fia ingu o faku please die Lord I am so hungry totelo mena tupu ke ilawa o pa ulengi ele umia e ko pa uma le singiu yo faku la ia le presking oh my gosh ola wa fanga mai le tua ka ua anu ho ai ia ngiu le ia lola ia o ala ngoi o ala singiu kofo ma o ma ngiu ai ma le popo ia o ma loa pa ma ulu ofu o lola ia ko o ke se le pasi. Anyways, that's another major significant occurrence that occurred in this affair. Ia ole teme muli lava lana o sola loi oi I sabai I upolu ano I sabai ia wa loa la na ufai e le plestene va ai to e fo e fai le lua ainga o au le la wa le fa wa la o misiona I savai ia a savai e ai la le pasi e alu ai I le moli fanua e alu ele va I savai ia ai la wa fiu le plestene e kilo mo lua aso le va ai a ai loa la alu o savai se ke lava a lo loa o ngofo con le pasi se ke lava o wa halo va pe lo lo fai kilo o mai pasi po ia e lo al fai o le la lo moi fanua e ai pasi ya le ya va ya ko lo o mai la mako pasi fa pe lo la fi ko mai e fai Crystal come down so fa kwa no I am going to Savai. I said, come down. Kele alu Savai. O faku, yes, I am. So say loa. Ele mafu angan tupu ele mele le asolea. Na loa tai lunga le place kenge wa fasi ya o kokongo le pasi. Wa mai la ulima koso mai ya o musu lava.
E ke loa ngā pō o maka e le fuki la ulu, o pa u, ai koe fuki la ulu, whai mai a au, e wha ingilisi mai a langa i ke ewa o loa e isi ka ngaka le kokongo. Whai mai, no, you're coming with me. I'm in love with you. Leo kele mai whapenga. Ia ma pō a la ngoku a, ma fuki la ulu. Ko ke lola mea ngā mafua, I'm pretty sure God allow that to happen, that abusiveness in there. Ia o ai. Ia tātou ia Samoa. Nā whasi a utonu le pasi. Ai le ai se tangata e tō tasi. Nā sefe ina au. O ta maro loa o mai anga i kua. Wa ualu lafi lisi kua, lisi ka maloa. O wha koe sa o lafi a kua. O wha me mole, so soangi mai au. Le la sau ke le fia mole ka maloa. Ai le ke ara ka maala kua, le pleskenge o mai la ulu. O wha koe, no, I don't want to go, leave me alone. No, you're coming with me. I'm in love with you. You're not going to survive. Po, fuki le uli, po. Ai le ai ma se kamaro loa ia ngā, wa o kamaro loa ku e ngofa i kua. Le ma se kamaro loa, sorry. O ki kiro i kamaro loa. O ka le ai ma. O le ai ngai ku e ngā nguu. O le ai ngai ku e ngā moku. They allow sa wanga to come to their women, to come to their children without any law, without any protection. That's the reason why God allowed me to ride that bus, to be hit, to be abused, to let me know by vaitele le motu leo tātou i Samoa tu la whonu whaapea o le sauaina o tina. O te wa ai po iau mata, iau neighbors, e fasi tamaiti. Ia o i fo el mere na o nofa i whale o ake, kafu ala uafi le mukuka. E pe maki e la le mukuka, ai la lo i fo le isi a inganga. Se kafu ala uafi, wa akua ua bum, bum, bum. Ke kero au e le whawhinge. Ke kero akua, sa wale kamaloa, I saw him, ua rush, e ala nguku. Ngā sa vali a kua le vai la ka ele si whinge. La sulu au langa ie. Ua pasi, ua kui. Ale ai ma se iso le a inga leanga sau. E sefe le whinge lea. Ia o au lola, ua loa uula o maa. Ia o whai aku lola ia. Hey, who the hell do you think you are? La me pasi ele whinge. Why don't you fight your own people, your own man. Go fight a man, not a woman. Your esemalo pala ai. Ka ofi, stop it. You stupid idiot. Wa loa ia. Afa mai kamaloa. Okay la koe fasi ma oi. You know. Ala ala ma saulo kamalo if he started climbing up where it was a little hill that I was at. If he ever started coming, I was planning to hit his face or throw the big rock at his head. Anyways, o inawa wa ai le ngase tutuila pango American Samoa na ova ai sawaina o tina. If a pule ar kamalo e ka kuile ia whawhinge, ka kui e whasi. Le ai se la. Ia ofa i lai Samoa, me na whasi e iau te tono o pasi lea. A le kele o kamaro loa ngai kua, e ngongofo kamaro loa i kua. E pi umai whawanoa i lumai no whai loo mātu tuam to i ina mo tamaiti. A le kele o kamaro loa, le ai ama se i kua kum whapea so ia. Ia malie lo loko. O nau, e fuki ala ka urang ka po mai ka maka ma kui mai la ka kau au. Ma kosa kula ulima. You know, ale ai am pe lima mingu ke ngā whase iau kokongo i ngā. Ale ai ma se oso se kamaloa e sefe au. You know, and it was all God's plan to show me this was not supposed to happen.
show me the lack of the laws of protection of women, abusive women. The men are so abusive, so abused. Oh my goodness. Yeah, o inala na o learn ai to si umai out. Mamailia to write everything down. Okay, so ingai mai Samoa kele o kusi. Mamailia to and I want you to make every single church that you walk through a movie. So in the future, there will be movies made, literal movies made from my missions, because it teaches us laws of God. It teaches us corrections of the nation. It teaches us the lack of the laws in Samoa and in Kukuila. So, ole mela, yeah, ole mafu angala le ole unga. Na famaila io o pasene e o ta ua savai. Ole unga la na wa tamo ele taxi nga o fai atu e fa mole la. So e kolo ale leo. O wa fase kamalo le a alo ke fi alu savai. Yeah. Ai wako foi leo. Ai fai le pleskenge lea. O le o ke le mga mai ka inga le alu savai. E ku mai a wala problem. Let's go problem. Let's go bisingisi. Ya awa ola le e fai ako. Mai. Ele o au so ko lua. You know, alu e fase lo ko lua la le o e ke lefia alu ya, o ke lefia ngofo ya. Ala e fai mai leo. Ya, mai. O man kamalo. You know, le la alu kamalo e lo savai. Ke fia savai. O le mea ngā lenga o alu le pasi. Alu aku fua fase au longa le pasi. Alo ke fia savai. Ya, fai lo leo i le pleskenge. Ya, ala akua koe la ya oe a fo inga le fo whapika uli lea. Ia se o mea whapenga le kala le leo lea. Wo ingo koe i whela le leo. Ia, le se o sefe, le se o salvation le leo lea. Whapea ia o aku leo, la sefe po ia leo mea, ma ave kamaloa le whalipui. Lengi me whapenga, lengi kula fongo. There's no salvation. There is no protection over women from this abusiveness, you know. Ya ngai uare nga mao isabai. Mao isabai. Ya. O fai atu lola ile atu lo le hotel, le motel, Jolene's Motel. Ya, inala na mao ai lo no fo ai. Ya. Wa ala neila. Wa mao lo ile marketi le sale longa. Ai la tangata e loina. You know, tangata tutuila. Yeah, fai mai. Hey Eva. Oh yeah, hi. Fai mai ola ia. O mai fai ingi. O fai ako. Se vai. O lo ke fia sola ese male kamalo. O le pleskenge o reformer. Au e fia mga e fai poi au ke le mga awai. O lo ke fia sola o ke alu isi e kare sia e kaunga o alu ai. Ia ai fai mai lo le kenge lea. Mai, ngā kolo mai ia Pastor Willie. O Pastor Willie papu siofe le o le savai. Le nuu lea lai ia. Le na mua tau nuu ai tuspa ia. E ka sengi lama ue lontina o le ofu. O lontina e ainga lo tama. Ia, bala awa tulo Willie i le ainga lea. O e sue ia au la. E a mifo e whaanofo i le guest house la lea. Ia, to te loa la. O le mea na ua o ai. Wa usola loa i le taxi. Whaalongo whapea mea iai mama. Ia, o usola loa le taxi. Alu whapea le taxi le siku. Alu au whatu sewa aia le ainga le lotua sopitu.
Ia e loa lei a le taxi. Le whalo e unga. Whaku I mai. Ia. O waru lo I tonu ina. O la tu le whataritari mai le lo matua ma to ina leo e unga o la ue o ninga le whanua a tole ele lo e ka le sias fitu. Ia whamai lo la ia. O oe lea le tu whine a mato prestene Willie Silvele o whaku I. Ona whamai lo la ia. Ia whaalonga mai. O le whale lale. Wa kolo mai le pleskenge. E sue make e sue oe. E mai e whaangofo le whale lea. O le whale lea o le la whale. O le whale guest house. Ele kanganga halo e se isi. A lewa kolo mai a mako. Kolo mai Amerika. E sue mai oe mai e whaanofo le whale lea. Ia tau te loa la. O le mea la na o nofo I le ainga la lea. O nofo I loa ma o nofo le whale lea. Yeah, anyways. O le la le story I le sistak. That's how I got to the sistak. A le la toi foi I le whaiwhi au lava lea. Yeah. Ua umatala ua. O toi foi le whaiwhi au I Samoa I Upolu. Yeah. Whamailo le whaiwhi au ia au. Ai tua luatu e sue atu au. Lana we anga le anga ia au. Ia mau atu au I le pāpia. Ua ngalo la ia au le pāpia I ina ia pia. Ia. Ua uma nei la le sistak. Ua uma le Waismea. Le io atu le 2 more weeks. Po le vai aso lea. A ua o foe nei la. O foe nei la I Upolu. O latu lola I o latu sao ai le pāpia lea. I le afiafi lea o last night. For around 7 o'clock o pole mea. E tau te iloa. E na o pasene waili lava le plestene lea. Nga ia langa lau. Ai ongo pangupia. Ia o latu loa no whailalo. Ia ma afa mai pia ia au. Hatu le ai. Ia o inala. Na whai ei la ua onga ia te ia. Toi fo'i le awa, toi fo'i le atua, toi fo'i e whailanga luenga le atua. Au, e iai le misiona le atua. O te alu e asiasi iti e karesia. E umaloa, na u whaisao ia. O te le fia alu, o te le whaipo. Te le fi whaipo ia oi. O te le avea poi oi, te le fi avea poi oi e Amerika. Yeah, o inala. That was the very last night. Na ova ai ele whaiwhi au lea. Ua ova alonga loa ua alu la atoi le pawhine. Alu la atoi le whaiwhi au ia ua leta lo lotu. Ala ia le reformer e tai e ka le sia le au waili. Le ainga atoi le au waili. I wangalo ia au le ngole nu. O lea ua iai nei la e ka le sia lea le IMS. Ia. Samoa. E iai mafuangan a wina ia o le atua. Ia le tama loa lea. Ia sawa ina ia encounter inga ia winga tama Samoa. Ma o sawa ina ia o ia whaata mai ia o. I ma lo. Vai tele ile puipuinga o tina fasi fasi sa wa tele ia tangata Samoa I to tono lato a inga sa wa I tamaite sa wa I tina sa wa le os ale nuu elo lotu uma yaso sa uma ole mel nana a wina iau ana le alu au ile e mit mai tama loa lea ma fasi ai I ina ma ana le alu au ia ake ma o witness ai le fasinga o le fafinge lea e laika ele se finge au ka kui se finge lea e o ia le se ise o la inga mai e se ka ofi kama loa al kama loa la laua wa ika mai a fai mai ke lang foi fasi oi. Ya, whapenga lawa ngā kala ma. Alai ala ma whapea. You know.
If you're fussy oi, you know, ai neighbors. Ka ko umai Samoa, o lea neighbor, lea neighbor. Ai kai au lai kai ele kanga kai ole loku. E ole loku awo sawa inga. Wa fussy. Ai ole loku. You know. Wa me o ngai fai au ko kongu I lako ngu uma lako e ka le sia. Ai fussy mai le finge lea. Ia o ngā o I upolu. Fussy au I le pasi. Ai le ai se saoloko, le ai se faolokanga. Ngofo uma. Ai wālanga le ai se isi e whaaola ia o ma sefe au. Langa kaka uma I o mama lama I le system e ka fussy e whawhinge. So pia se mea fua, it's like a common thing. E fussy, abuse. Mea nana ave ia o lea tua yo wa aia umata. The abusiveness was so major, was so increasing, was so unlawful, was not uncalled for at all. The women have no freedom. The women could not cry out. Wama sania like a common thing. It's not. People, it's not. I'm telling you, it's not. God showed me. That's the reason why He allowed me in that path. It's called the narrow path to the wilderness. Yeah. Samoa. O te tatalo a tonu wa iai le tatou minister, wai foi o le prime minister, le awhionga Naomi, I te tonu o Samoa. A tonu wa iai ni tula fono, whaapea, e suia in tula fono, I tauna iai ni tula fono fou, ale malo Samoa, ia pui ia ma iai, sawanga o whawhine, sawanga o tamaiti, wa mena o te lei tamaiti, te neiti, wa sisi ua, ka fasi, ia o loa sisi ua, sawanga, lack of love. O le mea la na o te, au te tatalo le o tupu pea lea mea awa iai se tula fono Samoa, ia whaasa, a fasi loa se tama loa se whawhine. Ave tama loa lea velo le whaipui. Ai whaasao le whawhine lea o malingi koko. You know, whapena le tula fono sa tau. Lela e a poina le manatua le aso nei. O lau te whamatala to ia o tau me lea. Wa e sau le aso. Tau wa aila ia te au. Pu lea tula fono whaapea. La tau whaalongolongo ai I alo lea tua. Wa au ai po ia o I to tono o au wa mātou yo pisinisi. O tele o tamalo loa le no nofo I to tono ia te au. O tamalo wa ti iai lato to alua. Ta fasi. Ti iai. Oi lea whawhine. Oi lea maave tupe. Ia loa lau so sola whawhine. Pe oti whawhine. O le ai nei lani whawhine ta usi lato. A loa so sola mai ia. Wa la leo se whenga lato. Ina pau lava mea oi whai. O le whawhanga. Ia, whai le laundry. Ia. So tai for my medication ma social worker o atu to tonu e ta usi nei ta maro no. Yep. Ia fo ia la to insurance. Ia talo fai nei ta maro loa. Yep. Loa koi inga. Awale koe mo ngi whawhinge wa so la whawhinge. But anyways, I want you guys to remember my talk show tonight is all about abusiveness, you know, lack of laws, protection on the women and on the children. Ma losi te le mele o le sawa ina. O tau na sui I tula fona tato ma lo. O ai foi o le awhionga me a le ewa a bema pestene o ia sina.
Ua tono foi o lo ia se loto lofa e wa ai atu I ni tū langa wha apea, tū lai mai a inga taitasi o le sawa ina. God had to let me through that path to save many women, many children, to save others, to bring salvation of God into the nation and into all the families. Ia, ole unga na ole Reformer Church. Ua whanau mai ai le IMS. Ole Vayaso La Lea is a series of the Church of Billy Billy's Church. Meron toi fo'i ai loi tuila Billy Billy Church. Ona toi wha uma lola ia le misiona a toa le atua. I to tonu I Savai Maupolu. The Wisemere Church. Le lotu lea le fionga lea namalau ulu Mose Wales. Ia ma le Sistak Church. Le church le fionga lea prestene o Willie Papu. Silfele. Ia male church, male lotu lea a Ulais Church. Ia a loa ia lo series ia wa vivili mai lava lea tua go. I want you to reveal the 7 churches. Ia loa ai ia utangata mea a tupu. Well, after these church revelations, la tu lai mai le Anticaristo. O inala, o la a o whailoa atu le lalo langi atua le Anticaristo. O le finangalo le atua. E le mawhai ona o whailoa atu ate o tau nei. Se vanga na whaai uma la usavalinga and the revelations of God's 7 churches. Yeah, Samoa o la series la le na ile about reformer church. Yeah, le temi nei se sau lava stato pese fa mole lava ile tato pule is special. Mo Samoa. Uma loa tato fashion.
All right. Again, welcome back to our Silverfonga Ole Tai Alpo and the Manua Tele program. And we are coming very near to the closing. Ole Temi Lalene, Ole Fire to Lole Fashion. And I'm going to turn the mic to you and you explain why you didn't have time to have a second Puletasi. Okay, sorry guys, tonight no puletasi. So we're gonna just discuss wherever Crystal is wearing tonight, which is an amazing outfit. Yes. We didn't have a chance to bring more fashions. I got really busy. I have an issue, Yes. personal issue, and so I couldn't work on that. But next week we Yes. promise to bring you more. So for tonight, we're gonna just explain the outfit that she's wearing, and so I hope Yes. you like it and enjoy it. And so I promise next Wednesday we'll bring you more. Okay, let me add to that. Eleo yaise taso puletasi because o Sami's whengai lava o ia telo temi ile immigration was tamaneye po inale lo tamawhai o ia whai pepa e nofo ai I nei awa o ia sau mai Mexico. Ia lo ia la se sana to o lua e nofo ai I nei. E whai ni pepa po se sister. Es na sawa o ia na o sau motu ai e so e ngaluenga awale manuia mo lato ainga. Ia o nei la ma ananafi sa male one Monday mata e ngale ngaluenga si ngalue fefe ma neve asinei fafa pinge e meo kau immigration, but praise the Lord o nei na mowaila na passport wala na ID, right? Yes. All right, that is a blessing because not I know. everybody could get those things. Yeah. All right, but praise the Lord, you have those things. Yeah, thank God. And now you can go to the bank. Yo over the bank wa kapungi uma bank singai papa pinge kapungi lang a bank alwai wa lengi ID wa expire uma mea uma. So that's the reason why he told me that he didn't have time and could not have any time to make any puletasi but next week, right? Yes. And I'm more than spoken words can express my deepest gratitude, thanksgiving, thanking you, I know. for having all the patience to stand in a long line, going from office to office or office to office. Making clothes, we have all the rest of the year to make clothes, but this is very important because this is your life. Yes. Without these immigrations documentations, you will not be able to live here, and then you're not going to be able to be my fashion designer anymore, I know. But I'm very happy. Sorry, and guys, for that. fortunately that you made it through and you got your passport, and not only that, he has his ID, and now I told him, now you can go tomorrow and start and open up a bank account, right? Yeah. So, say Tamesta to Pese Famulmole, Alel Thank you, guys, and don't forget to go subscribe to our new channel. Oh yeah. Famulmole auto le ai oi atu ma ua famulmole. Go to youtube.com and type le ilalo le at type more ilalo le at the sign at Polly Holly Fashion. Yeah, na kiliki mai lola io o o mea na fa mole la ia tano la ia is subscribe because we had to have the required numbers amount of people to prescribe in order for us to get further assistance, right? Yeah. And to grow further and grow more into the YouTube, So right? please, guys, go and subscribe and Yeah. support us. Yeah, so Sami needs your help. Sami needs your support
because all these fashion designer YouTube, it will all help him and his family in Mexico. Appreciate it. Thank you so much. And we are gonna go now with the fashion. Ole fashion la le nepo ole jumpsuit. Ole jumpsuit na fai sing olea. Na fai why jumpsuit? Oh my gosh. If I may, to let the people know too, they also have a chance. There's another opportunity for them to wear jumpsuit. You know, especially winter, it's cold days, and this is a day especially to wear jumpsuit. Anyways, ole paula lea ole ofu na mafai e sarmi ole jumpsuit. Ole ofu wai e leo se poletasi e leo se long dress e leo se mu ole jumpsuit. Yeah. Kwa o mo wainga lava le ofu iwo ka ufa maulu ai inga inge menga alo ya piki sarmi. I did not see it. Yeah, Julie, I saw Julie Lupus Scanlon. Yeah, at Polly Holly Fashion, please subscribe so to help out and support Sarmi and his poor Yes, please, family. guys. Yeah. We need a bunch of subscribers. Yeah. Afapela mo maila se tupe male YouTube o ile ma channel le ya ole tupe alu isi papa pingele so ane yona te o lai fa atali mai Mexico ele ai se isi o fa ya me ai po ele se provider o lai fa atali so lana sana uso lai la fenga luenga Mexico, which is be ile a cose se laule le lua aso pericolo. Ala depend mai uma singei That's correct. papa pinge. Ale depend uma mai ya le ya ole depend mai ya. Io o me mai depend mai ya. Ya o ke depend le tu. Ale nei la we ele fashion. Ya le la depend na tu ya auto fa mole alo fa mai papa pinge man na yona te. Maliu matu ale se isi o ia le e whengai ma le tausinga o stama i kupe lava halu la koe e send. Ia, kau ngingi vai fo ila ulu I kelo kemi. Kupe kemi umai e mamai ngai fo I whamai ia show a inga se o uso ngai o kuangai. Ia o vakusami. Let's go to our show, please. Talk about it later when we go to restaurant tonight. Yeah. Alofa mai. People, brothers and sisters, friends, loved ones, alofa mai sinei tama awasi tupe lea. Ele mafaina mai le YouTube se ma tupe. Se ilonga a toa le lima se lau o prescribers. So a toa lo le lima se lau. Le lope fia pe lua se lau pe and you know, it depends on the subscribers. So, today, so I'm not quite experienced in this kind of thing, YouTube and this stuff. But the main point is the money will go to Sami and also to help out our radio station. If I perform my love, I want to pull a say time, le moment not to pese, and say fight the fashion. I'll tell if you're off white, I do not like it. Ala apa ilava le mem na oi Sami. If you show what you to umana la elo na ia find chance. Buena sky ilava. Yeah, okay. Okay, guys. For tonight outfit, so Crystal became to me like my muse. So I'm always suggested to her what to wear, and she decided if she wears or not. So if she likes it, she will wear it, or she doesn't like it, she said no. So I've suggested to her to wear something different for tonight. So as we didn't bring a puletasi, so we decided to bring to you also a jumpsuit. So tonight she's super extra sparkle. She's wearing a metallic jumpsuit with amazing detail ruffles at front the jumpsuit. It's an amazing ruffles, very beautiful detail, and it makes it look very elegant and very sexy. Yeah, you can turn around and
show your sexiness. Why I don't have a boyfriend? I don't know, where's those guys? Contact her. So, and we accessorize, you know, with the big pearls necklace and the beautiful glasses, and also she cannot miss the hat. So we're matching from head to toes the hat with the outfit. It's very amazing. It's very fitted, and I think she looks very amazing. I don't know what you guys think about that. Does she look amazing? It's a long sleeve jumpsuit. It's a long sleeve jumpsuit, and I think the outfit, the detail with the ruffles, it makes the whole outfit. And the hat. She looks very elegant, very sophisticated, and she can go at any special occasion wearing the jumpsuit. You can see her curves. So, guys, if you are watching, so call her, contact her. So, how do you feel tonight with the outfit? I know you were refusing to wear it, but I think you love it at the end. So, what do you think? How do you feel? Well, you know, it's my first time wearing something like this. The first time I wear this jumpsuit. I didn't like it in the first place. You know, when I put it on, I said, oh my God, it's kind of tight. But you said, it's perfect, fits you perfect, you look sexy. So, you know, I just take your word for it. But other than that, it's something new. It's, I look at myself, I feel like one of those spaceship women, you know, going to the Mars. It looks very chic. But this is a different style. And this is just to show you all our friends that he too can make jumpsuit in any style. Now, this is the very first style, this kind of style, I've seen it. I mean, I've seen movie stars, a lot of big celebrities wearing jumpsuits, but never this style. So that's why I say you're so artistic, you know. This is flawless. Oh my goodness. Thank you. And I really appreciate it, okay? Thank you so much. Jumpsuit? Yeah, thank you guys. I hope you love it, and so as we always tell you, you can order in different material, different style, at any size. So you can get the same style on different sizes. Different sizes and different material, you know, whatever kind of color, you know. It's, what it's called. Holidays are here. Holidays are down the corner. Yeah, Order anything. the colors is silver. It's like the material is like metallic. Yeah, and so with hat pin, the detail is hat pin. And so the material, it looks like different colors, like green, gray, silver. So it's amazing material. And it has kind of like reflections. So she looks super extra sparkle tonight. Yeah, another style, we can use this in a plain color and use this like a floral print color. Yeah. You know? Yeah. That's color. Floral print. Yeah, you can change, you know, the fabrics, different colors, different styles. Yeah. And also tonight I'm wearing my own saree. I'm saree. I love checkers. I'm wearing checkers from head to toe with the jacket. So all this is saree also. So for guys. Guys, you can wear the same thing too, the same style, you know, we're holidays. It's a turtleneck shirt. Turtleneck. Yeah, and it looks very elegant with any kind of jacket. So I decided to wear all black. Turn around and show them your fashion. This is male's fashion, see? So for those guys, those fashion, so you can also order
So this is my style. I do most of the time red carpets, and that's the way that I show up to the red carpet. And people always love my style, the way that I style myself. So I hope you guys love it, and so you're welcome to my fashion. Yeah, and also this guy here is really looking for a boyfriend. So if you guys are really interested out there for Sarmi, he is single, he is free, right Sarmi? And he will make you a pair of the checkered suit. Yeah. Okay. So any style. Okay, guys, thank you so much for watching tonight, and I hope you enjoyed the segment, and so we'll be here next Wednesday. Yeah. Okay. Now we're coming to the end of our talk show. Yeah. Oh, my pwede pa yung tato talk show manu atele. Yeah, to the Singapore Old Tile Phone. Ara termine, yeah, I lay aratu mu le pa uma to ele mato pese muli. Ako inale, you want to say something? Thank you to them before we give Yeah, us that? thank you guys for watching us every Wednesday, and so we really appreciate your comments, your love, and so we give you back the same thing. We love you, and we are so grateful that you here every Wednesday, and so we're looking forward to see you next Wednesday at the same time, and we bring you more fashion. Okay, I see Lovey is saying, I told you some of you have a handsome Australian gay friend. Wow, well, let's connect them together now for the holidays. Anyways, thank you all for your lovely comments. Mo batu paptaite le lava ya oto mo le join mai mo mai support mai ye ole au onanga le na ale nei manua tele program ya ave foi paptai te le lava ele mato pa tono le pionga paptai tu le epa paptai sua ele ma pese ma nei lang mai foi ma ave mato pa tono apa pe lava ye se upu was se atuai lo nei ngutu ya pato ese atu ai fa sa o mai au pe apa pe e to talo lo fa ya o fa sa o mai au wai I'm open, I'm very flexible, I'm very open to all comments, to all complaints, okay? If we are wise enough, you should accept complaints because it increases your knowledge. Okay, those who like Kiki pa Samoa, yeah, study pa Samoa. Well, next week, officially, lato pa Samoa. Lato pa ito Spaia, scramble, yeah, my riddles. Okay, so tolo fo ile vaya solia. So yeah, pa manuia tele tu lava le toya te oto. I paptai atu fo papitoa mato paptai ile mato a special guest ole for inna princesa por le queen soli no for my lava si palitua e support my lava ma to ma fia lava le nganga I snei palitua e vai lo no for my lalo fa ma lo ma to ma what do you call, wish us luck and support us. Thank you very much, Soli. May the Lord bless you. And thank you very much, too. Thank my you, special honey. guest here. Okay. And guys, I invite you to follow my social media, Sarmi Reyes on Facebook and at Sarmi Reyes on Instagram, so you can watch more fashion on me every day. I'm posting different kind of fashions, so you can go ahead and follow my social media. Yeah. All the time I say about to sell seven no matter pa tono pe ye se pa popa pe yeah all the time yeah
Ua matofia a ai lava e meise si whawhawhine walu le aso il nofel immigration too le leina te le umi. Many hours, ia le ua mao mai loa e whai mai. La au matapongia, I'm gonna faint, Crystal. Okay. Ia, paato paasoi foina Samoa. Ia manuia oto, manuia foi mato. Ia pa manuia le atua. Tato toi whelua foi le aso lulu. Same time, same place, right? Same Sarmi. Thank you.
So for your husband, Carolers, to tell me you want a new iPhone, a better plan's Verizon. This holiday, turn any iPhone in any condition into a new iPhone 15 Pro with titanium, Apple TV 4K, and 6 months of Apple One. All